أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Utječem se Allahu od prokletog šejtana. بسم الله الرحمن الرحيم. U ime Allaha, svemilosnog, milostivog. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Elif, lam, mim, ra. Ovo su ajeti knjige, a ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi ne vjeruje. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao i onda se nad aršom uzvisio i sunce i mjesec potčinio. Svako se kreće do roka određenog. On upravlja svim i potanko izlaže dokaze kako biste u susret s gospodarom svojim čvrsto bili uvjereni. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. I on je taj koji je zemlju rasprostro i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par muško i žensko dao. On dan zastire noću, u tome doista ima dokaza za ljude koji razmišljaju. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče, i bašča s grožđem, i njiva i palmi sa više izdanaka, i samo s jednim, i jednom te istom vodom se napajaju. Ipak plod nekih činimo ukusnijim od drugih. U tome doista ima dokaza za ljude koji shvataju. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove. Zar ćemo kad prah budemo zaista biti ponovo stvoreni? To su oni što ne vjeruju Gospodara svoga. To su oni na čijim vratovima će biti sindžiri. To su oni što im vatra pripada. U njoj će vječno ostati. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Oni požuruju sa zlom od tebe, prije nego s dobrim, a bilo je kazni i prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprkos zulumu njihovom, ali Gospodar tvoj doista i kažnjava žestoko. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. A oni koji ne vjeruju govore, zašto mu Gospodar njegov ne pošalje kakvo znamenje? Obaveza ti je da samo opominješ, a svaki je narod imao onoga koji ga je na pravi put usmjeravao. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Allah zna šta svako žensko nosi i šta materice kraće nose, a šta duže. U njega sve ima mjeru. Alimul gajbi wa šahadatil kabirul muta'al. On je znalac i nevidljivog i vidljivog. On je veličanstveni i uzvišeni. Sawa'un minkum من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Za njega je jednak onaj od vas koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Uz svakog od vas su meleki koji se smjenjuju ispred njega i iza njega po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Sigurno je da Allah neće izmijeniti stanje u kojem se nalazi određeni narod, sve dok se taj narod ne promijeni. A kad Allah htjedne nekom narodu nešto što je loše, niko to ne može spriječiti. Bez njega im nema zaštitnika. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. On je taj koji vam pokazuje munju,
da se uplašite i ponadate. I on daje da iznova nastaju teški oblaci. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. I grmljavina veliča i hvali njega, a i meleki iz strahopoštovanja prema njemu. On šalje gromove i udara njima koga hoće, a oni i pored toga raspravljaju o Allahu, a on žestoko kažnjava. Lahu da'watul haqq, والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Samo se njemu može istinski moliti, a oni kojima se pored njega mole, neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje ispruži. Dova nevjernika zasigurno je beskorisna. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Allahu seždu čini sve što je na nebesima i na zemlji, svojom voljom ili podmoranjem, a i sjene njihove ujutro i na kraju dana. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Reci, ko je gospodar nebesa i zemlje? I odgovori, Allah. Reci, pa zašto ste onda umjesto njega kao zaštitnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti, niti od sebe kakvu štetu otkloniti? Reci, zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi? Ili zar su isto tmine i svjetlo, ili možda misle da oni koje su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što on stvara, pa im se stvaranje čini sličnim? Reci, Allah je stvoritelj svega i on je jedini potčinitelj svega. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. On vodu s neba spusti, pa svakom udolinom poteče onoliko
koliko može da prihvati, i bujica nosi pjenu koja narasta, i ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpad, sličnu pjeni. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu. Pjena se raspršuje, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako, eto, Allah navodi primjere. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Onima koji se gospodaru svome odazovu, nagrada najljepša pripada, a oni koji mu se ne odazovu, kad bi sve što je na zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time otkupili. Njih čeka užas polaganja računa, prebivalište njihovo biće džehennem, a grozna li je on postelja. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga, kao onaj koji je slijep, a pouku samo oni koji su pri razumu primaju. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. I oni koji održavaju ono što je Allah naredio da se održava i gospodara svoga se boje i užasa obračuna plaše se. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. I oni koji trpe u želji za licem gospodara svoga, i oni koji namaz obavljaju, i koji od onoga što im mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim na zlo uzvraćaju, njima će lijep ishod ovoga svijeta pripasti. Njih čeka najljepše prebivalište. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Vrtovi Adna, u koje će ući i oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov, oni koji su bili čestiti, meleki će im ulaziti na vrata svaka. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selam neka je vama, zato što ste trpjeli, a divan li je ishod nakon dunjaluka.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. A oni koji krše obećanje prema Allahu, nakon što su se na to čvrsto obavezali i kidaju ono što je Allah naredio da se održava i čine nered na zemlji, njih čekaju prokletstvo i užas boravišta. Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata'. Kome hoće, Allah daje opskrbu u obilju i uskraćuje. Oni se raduju životu na ovom svijetu, a život na ovom svijetu prema ahiretu samo je prolazno uživanje. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Oni što ne vjeruju govore: zašto mu od gospodara njegova nije spušten kakav znak? Reci: Allah odvodi na stranputicu onoga koga on hoće, a k sebi upućuje onoga komu se pokajnički obraća. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. One koji vjeruju i čija se srca kad se Allah spomene smiruju, a srca se doista kad se Allah spomene smiruju. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Onima koji vjeruju i čine dobra djela, blago njima, njih čeka divno prebivalište. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ ono što ti objavljujemo, a oni u svemilosnog ne vjeruju. Reci: on je gospodar moj, nema Boga osim njega, u njega se uzdam i njemu se obraćam. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Kad bi se kakvom knjigom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali, Kur'an bi to bio. Šta više, Allahu pripada sve. A zar nemaju nade i ne znaju oni koji ne vjeruju da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude uputio? A nevjernike će nesreća neprestano pogađati ili će u blizini mjesta njihova doći zbog onoga što rade, sve dok se Allahovo obećanje ne ostvari. Allah zaista ne krši obećanje. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. I prije tebe su poslanici ismijavani bili, pa sam ja onima koji nisu vjerovali vremena ostavljao i poslije sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna moja. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Pa zar je onaj koji nad svakim bdi, što god da uradi, kao onaj ko to nije u stanju uraditi, a Allahu su pridružili ortake? Reci, imenujte ih. Zar da ga vi obavještavate o nečemu što se na zemlji nalazi, što on zna da postoji, ili ih vi po svome nahođenju tako nazivate? U stvari, predstavljeno je lijepim onima koji ne vjeruju spletkarenje njihovo i oni su od pravog puta odvraćeni. A onaj koga Allah na stramputicu okrene, neće imati nikoga da ga na pravi put uputi. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Oni će u životu na ovom svijetu patiti, ali će patnja na onom svijetu sigurno teža biti. Od Allaha ih niko neće odbraniti. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Ovakav je džennet obećan onima koji se budu Allaha bojali. Vrtovi s rijekama, kroz njega rijeke teku, njegovi plodovi i hladovina trajni su. To će na kraju slijediti onima koji se Allaha boje i grijeha klone. A ono što nevjernicima na kraju slijedi, vatra će biti. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Oni kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali u grupama ima onih koji poriču nešto od toga. Reci, meni je naređeno da samo Allahu ibadet činim i da njemu nikoga ravnim ne smatram. Njemu ja pozivam i njemu se vraćam. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. I mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. A ako bi se ti za čudima njihovim poveo nakon što ti je znanje došlo, ti ne bi imao nikoga ko bi te od Allaha zaštitio ni odbranio. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. I prije tebe smo poslanike slali i supruge i potomke im davali. I ni jedan poslanik nije mogao s nekim znakom istupiti osim s Allahovom dozvolom. Svako doba imalo je knjigu. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah uklanja šta hoće, a ostavlja šta hoće. U njega je glavna knjiga. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Bilo da ti pokažemo dio onoga što im prijeteći obećavamo, bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da obznanjuješ, a naše da račune svodimo. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Zar oni ne vide da im mi zemlju sužavamo umanjujući joj krajeve njene? A Allah sudi i niko ne može presudu njegovu pobiti. I on brzo račun svodi. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Lukavstva su smišljali i oni prije njih, ali svako lukavstvo pripada Allahu i on zna šta svako zaslužuje. A nevjernici će sigurno saznati kome će lijep ishod na kraju pripasti. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Oni koji ne vjeruju govore, ti nisi poslanik. Reci, meni i vama dovoljan će kao svjedok biti Allah i oni koji znanje iz knjige imaju.